Kudutshulwe kwashona abantu abayisithupha eRosetenville eNingizimu yeGoli khathi bedubulana namaphoyisa namhlanje. Ukuzwa kabanzi ngalesigameko sixhumana nentatheli yezindaba zeSABC uMbalenhle Mthethwa ohambisana nomthwebuli wezithombe uVanessa Kwinana. Mbalenhle sikwamukele ezindabeni zakusihlwa. Awusixoxele ukuthi njengamanje lapha eRosetenville ngabe kwenzekani sinjani isimo? Isimo sibucayi ngempela sizwile from amaphoyisa sitshela ukuthi abantu abadubulekile bashona namhlanje abantu abayisithupha kodwa ke thina sithe uma sifika lana sathola abantu abawu3 sithole izidumbu zidindilezile la emgwaqeni lo ubonayo la emva kwami kule moto le la emva kwami kunezidumbu ezimbili phakathi emotweni phakathi bese uqhubeka uhamba ngomgwaqo kuba khona esisodwa esinye isidumbu kodwa futhi enye into ophinde uyibone futhi umqhubeka kulomgwaqo lona ukuthi lezinto lezi imbumbu lezinto lezi mhlamba ngithi amaphecelezi ama-bullets uyawabona la phansi amaphoyisa azamile ukuthi abhale indingilizo ukukhombisa ukuthi zingakhi abe mangakho ama-bullets akade bedubulana ngawo kodwa ke sikwaziyo ukuthi labantu laba abantu mhlambe kade bebalekela amaphoyisa emva ukuthi bahambe bayobamba imoto le ephatha imali base babamba batholana namaphoyisa khona lana eRosetenville base bayadubulana ke ilapho ke okwenzeke lesigameko sokuthi abantu abayisithupha begcine sebedubulekile base bayashona. Okunye futhi esikutholayo ukuthi uMinister of Police ukhona naye njengamanje usakhuluma namaphoyisa basamtshela kabanzi ngalokho kwenzekile khona la eRosetenville nokuthi umkhondo ukuthi abantu laba ababambe imoto ephatha imali baqashe khona lana bawuthole kuphi kanjani. Thina ukuze sizwe ngalendaba lena sizwe ngokuthi abantu abahlala khona lana bakhulume kulento le kuthiwa ama WhatsApp group ekhulume bexwayisa abanye ukuthi bangaphumi emizini yabo ngenxa yokuthi isibo ngaphandle sibi futhi sibucayi bezwa futhi amaphoyisa futhi edubulana bezwa futhi lokho kuthiwa ama gunshots khona la ngaphandle baseke bayabaleka bayacasha. Njengamanje uma nje ngisuka nje ngithi ucolleague yami anikhombisa ukuthi kwenzakalani njengamanje ubona nje umgwaqo uphela ugcwele amaphoyisa mhlambe singawabala ukuthi akhona angaphezulu kwa50 afikile lana kule ndawo lena besingazi ukuthi kodwa bewama ngakho amaphoyisa ngenkathi kudutshulwana kodwa njengamanje amaphoyisa afikile ngobuningi njengoba efikile lana bazobheka bazocothatha ucwaningo kwalesigameko lesi esisanda kwenzeka khona lana bazophinde futhi babuye bezosho kena ukuthi kwenzekeni njengoba manje angazi noma colleague yami uyanibonisa yini lokho kodwa nje ngiyambona uMinister ngathi useyasondela sesizothola loyo mbiko ozosinikeza kabanzi ulwazi lokuthi kwenzekeni nokuthi umkhondo amaphoyisa bebawathathe kuphi. Lesi sigameko lesi akusiso sokuqala ngeviki eladlule sifikile laphayana eCarltonville lapho safica khona abantu abawu8 ababoshiwe ngamaphoyisa emva kokuthi nabo futhi babambe imoto ephatha imali baphinde futhi babamba nabanye futhi eKrugersdorp ababili kwenza ukuthi ngalolo suku lolo babopha amaphoyisa abopha abantu abayishumi ababehlangene ababebambe imoto ephatha imali baphinde futhi bayithola naleyo mali. Okwamanje sikakazi ukuthi imali mhlambe ayitholile yini amaphoyisa kodwa nangu uMinister sondela siyathemba ukuthi uzosinikeza lowo mbiko nokuthi ucwaningo luzohamba kanjani. Sizwile ngeviki eladlule ekhuluma ngalento le ama crime stats ekhuluma ukuthi sibayazama ukuthi mhlambe bazame ukuthi bayigweme lento noma lomkhuba wokuthi abantu babambe imoto lezi eziphatha imali uthi nje amaphoyisa enza umsebenzi omuhle kodwa ke engingakusho nje ukuthi amaphoyisa kulamaviki lawa ambalwa ngathi aseduzane nalaba ababamba imoto lezi eziphatha imali ngoba sekwenzeke kwabili ukuthi bathi abantu bebamba imoto emini besentambama bebanjwa ngamaphoyisa. Sizozwa ke ukuthi imkhondo bayithola kuphi amaphoyisa nokuthi lokho kuthiwa yi-intelligence ithini ngalezi gameko lezi ezenzekayo. Sibonga kakhulu Mbali, sibonga kakhulu lo ke mbukeli uMbalenhle wakwaMthethwa. Intatheli indaba zeSABC ebesimxosha bukhoma eRosetenville.